Bafowethu, nanto udaba olukhulu olubalulekile. Abantu abaningi-ke sebakhalaze kakhulu-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke bakhala ngodaba-ke lukaXolani Mcineka-ke laphana-ke uphinde ebe ngumhleli-ke wempucuzeko-ke laphana-ke. Bathi abanankinga nokuphumela kwakhe ubala athathe uhlangothi njengoba-ke ekhombisa ukuseka umngani wakhe. Kodwa-ke basabela-ke ingcindezi-ke abanye abaculi bamaskandi abazoba nayo, njengoba sazi-ke ukuthi umculi kamaskandi menze kahle la endimeni bayancoma nabaculi. Kungenzeka lokho ngelinye ilanga-ke kubachaphazela bayoncoma omunye umculi angazwene naye noma-ke angayena umngane naye. Lokhu kushiwo ngabantu ey'nkundleni zokuxhumana-ke emva kokuthi-ke siyazi ukuthi-ke kunamakhosi amabili-ke omaskandi-ke akhonzwe kakhulu-ke bebekhona nabanye futhi omaskandi-ke abathandwayo. Kodwa-ke uMcineka-ke kuyakhombisa ukuthi olwakhe uhlangothi-ke iluphi-ke angakulona. Lokhu kuveze njengoba-ke kune-album-ke ekhona eshisa ikhotha ephumile. Nakho-ke okubaluleke kakhulu-ke abantu abakuvezile bathe inkinga-ke kudatshukelwa-ke abaculi-ke abasathembele-ke ekuqashweni-ke yena-ke uMcineka, ngoba-ke bazothula ngenxa yokuncenga ipharishi-ke. Ngibona encoma uLuve ngento ayenzile-ke kwi-double album kaKhuzani-ke laphayana-ke. Kodwa-ke uLuve ngalesikhathi akhiphile kuthiwa-ke akaze esho lutho ngomsebenzi kaLuve Dukazana. Omunye-ke wabantu-ke bekade khomenta-ke ngalolu daba engithema ngemcaphune-ke kulolu daba. Maningi kakhulu-ke amakhomenti-ke avelile kulolu daba-ke. Abantu abaningi-ke beyikhuluma lento-ke beyiveza-ke ingaphakathi labo ukuthi-ke bazizwa kanjani ngokuthi-ke umuntu othathwa njengobaba kumaskandi wonke jikelele uphinde futhi-ke aphathe umcimbi ofana nempucuzeko Maskandi Festival okuyi-World Cup yomaskandi-ke. Bathi kufanele-ke abe neutral ngokomthetho kwabanye abaculi, kodwa noma selithathile isayidi-ke bathi-ke basabela ingcindezi-ke abanye abaculi abazoba nayo ngelinye ilanga. Kungenzeka kuchitheka-ke amapharishi uma-ke bayophawula ngalolu daba. Angazi bafowethu uma kunje, ngifisa ukuzwa umbono wakho mbukeleza emakhaya-ke kunanto udaba luseyithebeni-ke ukuthi ngabe ubona kanjani. Kungenzeka na ukuthi lokho ngampela abanye abaculi kubafaka kuyingcindezi uma bezithola bancoma olunye uhlangothi bangalincomi? Angazi, ngifisa ukuzwa kwena mbukeleza emakhaya-ke lolu daba-ke luvela ngakunina-ke kuma-comment-ke laphana-ke. Ngifisa nami futhi ukuthi ngiphinde ngizwe ukuthi-ke ngabe kuthini na ukuphawula kwenu ngalolu daba. Siphinde sidibane kwi-comment section, siphinde sihlangane kwezinye.